ngadrita. Ia falu kami vai buat dede zo aye ita Yesu Keriso bafa masih walangi ama bafa agosa gihihan yang munia iadu. Tarmai walangi yang sida basi makadre lalu minggu walu bosi ene 2025 ihala moroi bazura durias musuh dede ni surah Yohane paza fele eva ngabuasi fele 5 irugizi 20 ene menetar mai walangi. Nami umasi edrao bami o goroi sagu. Baya o bau adre dania kenama bai be kemizanolo tan be ena lu ae faya kemi irugi zil aitu. Eheha siduhu adre sete baila tema ni hagulidana melela ila mele aboto badedera badedemi no aboto ia mele ae faya kemi ba badedemi so ia dania le urui ami hule zil ama sila ina maido kemi mai futena bale sa ila ila duni hagulidana bayami zangila ya o auri sarao basauri gay ami dania naluda ba aboto badedemi wa badedena masonrao aba ba badede gusto ami ba badedemi sonrao si sooroi sa ande kegu solo ia da zomasia o bani o masia nama gu zomasia o baya o gei o masia ia ba o roma rao khania mane khania yuda tenga banua kariota ande hetua hade ia ba o roma rao khema bale o roma rao baniha gulidana ite malinia Yesu imane khania nasozo masia o bai o aligu bai o masia amagu ba moiga khania ba khania mayaga sila mangu masia ya o balei o aligu ba tarmali andel ni romomi ba tenga khegu no khazama tenga ya o khenama dan wagu kami fatwa ahitado kami basanolo andel hanya muni ni fatenge na magu dania badaigu dalza mahaya ami badal fefu ba hori fasugi badademi ni wa agu kami rugida mangada ita manda sawagel darumali andri ama minum abaso ia baidena mabotohi ia badadema tolo genonimus sama ema ina ana sidedeu ni faemania batra terasa monromo yang muraha badarumalimun bada Yesu Keriso no mangader aga iad. Shalom Yahobu ila ama ina batalifusen yang masih berkezoaya berhuhuo bazimaka desino tabaso mo amakaita ia bahuhuo wabalisa Yesu kedanifalnia sino iberege murifuri banga wasisara meimane bai abu dedemi bauhonia andre ibe udara dede kedani fahalnia mila arate fabali ya kera tola tamane hugonia andre no amaidullah hugo zakuria zatua badononia asese bakadada naha tu ginete bazatua bamanguroi ya badon ba oroi sa zatua ande sakuria ba situalenia ba labe esibai badedera daunora ada berda milaila ba oroi sa sakuria dae ba lahoge sibai ba monodrom hadia duho ni fai ma Yesu ba oroi sa nia sakuria ade ibe khera fodara dede meila dania ba abu dedera ba oroi nia ya ira ada ba irara dedera dagi ba be tei darumai luwalangi bazimah ade adalah fodara dede irara dedera badarumai luwalangi ade bahuhuosa nia kera
ni fahania uhuo wabalisania ande me fabu khera wasodania geheha ni amoni ni fatenge nama sino iroi khera Yesu Keriso na bagina tadania iroi ira ba bangabuli kenama ni fabunia ande baya ia eheha ni amoni pribadi ketiga dari Allah Tritunggal mafunga eu sitelu moroi bagian moroi balowalangi sama satelu ama ono ihiha noi zara-zara Yesu badai baburunguan hadia mana halawunia baba aurir dan hadia halawu ihiha ni amuni ad baba auri zamati baba auri ni fahal baba auri ni hakiriso aboto sibai dan ya badada wabu sal Yesu ade tefenui ya balu bedakose si mana hikaya nia ni duna-duna nia bahalau zinengi fasa 2 lu bedakose malu si 50 keluhania 50 lu ngerai yotarai ni mauso Yesu moroi bale bate no lu watu hari gihania moni bagulidan bala lu da egoi tehonogoi ia to bali lu wa mo sindro ni fotoi gorahua zamati gereja majemaat dai mentol tamane ulang tahun gereja ia da luo vedrakose malusi 50 si mane sinoi fabu kedani fahania bamatai o faza pele na wasi pele walu wa badete gara adania ifasidro jemaatnya Yesus Kristus badai rumah keda bahlu geni gehehan ya muniandre bano halo sebuah sibai baba auri ni hakiriso ada gei bau be itu bali tuho bazima ke are adalah halo gehehan yang muni baba auri ni hasamati peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya hadia da moguna tangirenusi teruma balo bazima ke are da tafahal ita halo gehan yang muni baba auri ni hasamati sara itolo zamati ke Yesu. Kalau tabaso dai bangabo sifele 5 irugi ngabo sifele 6 me imane. Nami o masian raom bami o agoristagu. Baya o ba andra dania ke nama ba ibe e khamiza nolo tanabu ina lo aifa ya khami irugi zil aitu. Dai halunya si kofona ba aurinya Keriso irama ina. Itolo zamati ke Yesu. Bali Yunani sanolo adre iluhania parakletos. Iluhania nihani kaoni babe fao baba nolo. Parakletos adegoi tola tafo iluaha ia sanuturulala. Same fabele saudara tede sangu avege sangu rifi sifa ave bat sifa hu. Dan ngawawe hedin yo gunania batae. Mewa ube ekhemi zanolo tanabu parakletos. Sino zara-zara mege bali Yunani. Aboto sibai bada de Yesu. Nanoda ni aheta ya khera. Bamuguna sibai khera ni fahania da sanolo ade. Sino ifabu. Sanolo ya ira balaba mati. Baba no huga wanuriega duria sumso de ade. Hiwai labo to bada deni hagulidana vetar ba fiaso gehehan ya monila de natabaso bangabo si Levitu ifadu da Yesu labo to bada deni hagulidana bahiza aboto si bai bada de ni hasamati ke Yesu ada ber milakema ya baka bada dera zamsan aboto si bai bada dera ani hagian ya monila de bai iwis sahadia dinangya zitula lo ifalua baba o ni hasamati ehehan ya monia andrei rama ina sanolo banuania baba naga fefu wa makao bagina tevolohi ni Keriso he bagina tefuna he bagina tu yadai irara de bangawalu banan reigo dawa tebe etnya eheha sanolo ma eheha saudara de sesela foto ya roh penghibur natahau ke musisi iwisa lo geha ni amonia de babanuania Keriso si fofela taila wa iha ande zami ikhra fa abul baso dara tedera babani ma fefu hadia zallo baba urira sito bali konsekuensi ma simako babolo Yesus Keriso
Hai ladang hai bisa perjalanan wa urira ba leu zinenge. Hai bisa babate boloso duria semuso dede. Hai bisa manandrai ge papa ke ditagera. He hanya munir zanga bulu ya ira pada fif. Hanya munir ge janolo badone keriso baba momasya Yesu. Baba bolo guru istania kalau tabaso banga wasi kele lima ngabo dula sara irugi zidula elfa. Na tenga berwatulosa ge hanya munir. Balutula i o goroisa keriso andaniha. Ada goroisa, ada zia goroisa Yesu. Ya ia zino iwauli baba mahal dan ifalnia ya ia da faumasi. He pangumasi lo walangi soro isi bai badede. He gei pangumasi abo faumudu. Si mana si bai pangumasi botu da samosa. Kalau tapahi lagi dai ba matai o faza dola rua ngawas del ngafla o pai ruge pabulu ba Yohane faza pele lima ngawasi wa rugi di pele na tenga borgeha. Tiba ifalu o masi ni akuidan. Ewi sabatola yung masih zipa uduhnya. Ewi sabatola ihurig wa bulunia ba masih lo kawan. Bayro da natabaso bi bazura Roma. Haila de galu ge hanya munia de baba ornia samati. Ilului bani hasamati baba ngadu. Baba me fatua tua. Berme aita andre. Lo taila ibisa mau duga ngadu si seki si faudu lo kawan. Bahkan fefu nasa hasu-hasu dededa di lalu bayhamna banui ila bahun dededa dari mengadri selahida. Natabaso da Roma fazawalu ngawasidula ena irugi sidula fitu. Natau sisia mana nasa zura Roma gei baka bazura ba Roma keda ba oya sibai nasa halogi hiha baba nolo baba budara tede ni keris. Irama nani masih ba khazwai. Irugi ba kheda mana khande. Haber batolos sabah podara dede moroi bagian yang muni. Si sobah kabada deda si no tatema berme si badu tede ke Yesu ita. Dal batola tau fanui la bauridane. Tola sok keda wana hatude, tola sok keda vai bolo dede, tola sok keda wale parui, le keda sai fata le fatagi babe amai Indonesia aya. Ber yehan yang muni sangat beleu ya ita he bahu ngapa teda he di balalahan lu da si Roma he bagaza galua kheda bahu lohi ngapa lu hadiah iya nah tenga bergehan yang muni berarti baik tirara dede dari fefuna halu gehan yang muni baba urida itolo zamati ke Yesu halu gehan yang muni baba auri ni hasamati dua iroroge zamati ke Yesu. Tabaso bangawa si fele enebe irugi si fele walu imane. Inal ae fa ya kemi irugi zil ait. Eheha sidhu ada si te baila te baniha gulidana melela ila mela aboto badadera. Bada demino aboto ia mela ae fa ya kemi baba de demi so ia dania. Le urai ami hule zil ama sila ina meido khami. Bangawa behe de Yesu adre ira ama ina nyoma seba khazo aya. Ibe khada bangaru dede masa bua jamina wa eha andre sino soba de zamati bale mana ai fa ia sai khada. Ia gani hasamati secara permanen soso yang mana dai dania itu bali perbedaan. Bisa kianya muni bagama bulalisi fefena bahi bisa gei meso ia bagama bulalisi bo bagama bulalisi fefena baletu maro menetap ia tola mana irei ha bagi ne tesogohi tedenia bahi ia ge hanya muni ni handu bahi za bagama bulalisi bo padai aboto badede saya vale sai ke bula ia badede nya samati sito bali jaminan fangaro dede ia geni hasamati ada sosok yang mana badedera lete bulu ia bawa roh, ia selalu menyertai. Lemano iroi zamati ke Yesu, bala ibe itu bali hule zil ama sila ina. Dan yang ada sawagel ke Yesu. Hewa ino mangabuli ya kenama, lesa ia bago taluar dan ifahar, bahiza no iroi sanolo ada.
Sila tebula bawa doroga justru sepanjang faurida. Nabo tu badada dahi wisa wondoroga nia gurahu zamati majemaat si pefunan reyan yang muniu. Luar biasa ira. Heo ya bolohi bahiza le irai muale kabe hudedera. Baba nuriai ge turia semuso dede. Iragay tugu mana te boloso misa. Wisa drani faha Yesu anu. Wisa drafetero baba nuriai ge turia semuso dede. Wisa Paulo auga kali medelu kali ia perjalanan misi bahkan keempat kali ia beroma zafuriannya. Oh ya si baisa gereja-gereja magura hoza mati di Sumindro berwalu fargian yang mengikhara. Lataga wafa ke lataga wa marase. Bayroro gira. Meta ila ge bisa perjalanan wani hakiriso. Itu gumano tedo. 3,000 na tapay ibahalo zineng pada dua. Le aray pada bali 5,000 pa itu busay ato ira. Bisa rodorogo luwalang yang ira mulalugihan yang mundur. Le ay pa. Dahil guys to bali jaminan di babaw rida. Le ay pa badudud gihan yang mundur. So ya bak badudud. Dahil na balahan dito la pabahan ya khud. Kasi setan nuloy si dai siapa apa yang dapat memisahkan dari kasihmu Tuhan. Terinspirasi moroy baroma dai pagawalu. Teraya tisar irungi si rumah puasa. Walah hada yazitula mamabali ita bagkeriso. Basi managi gihen yang munir minum ifataru ya badut. Tabaso zinura Paulo babonon Efeso ira amaina. Baboto badededa wa ehehan yang munir ada sino lau kega zamati ke Yesu. Manoma idola jaminan da mentirai. Atabaso Banefeso faz sarang ngau asifile delu ngau asifile fa imane padahal do iso ami menomi romo darmalisi dua de turia semuso de ada famorifimi padahal ti arro ege ami eheha baga mabulali ande ni amuni meno mamati ami eheha ande ebe de bagodrita ade kheda baba morifi tanah kenia ande baba nuno la kheminia eluhanya to tamane Roh Kudus mayan yang muni adalah jaminan metirai. Kalau soal pengadahannya jaminan wa ke bawa istilah itu. Yang muni itu dan metirai bawa urida. Walau saya tebulai tahu ke bawa istilah itu. Bergehihan yang muni anu imane badai. Da itu bali we majaminan ma metirai bawa murifi ira kita tema danya kudritaan. Halo si dua muriba kehian yang muni bapa urita irama ina iroroge zamati ke Yesu irege sila itu. Halo kehian yang muni bapa urinya samati si telu ifahal zamati ke Yesu. Imane bangawas dulana basa nolong andre kehian yang muni ni fatengi namagu dan ya badaibu da zamahal ya ami badal fifu. Bahori fasugi badademi niwagu kami. Ila Yesu ira maina. Wa fefu wa mahal sinola tema dan ifalnya. Luya ni mga boto badadera. Bahwa ya gaiduho ni patuno Yesu sila boto badadera. Tola taila da tola tabaso ibisa interaksi Yesus pa zil pa Injil. Yutaray Matayo pita. Yohan, oh ya dan yazila boto pada dera hadia ia bamaha Yesus. He famaha sederhana, he melalui perumpamaan, he famaha dalam kata-kata yang sangat keras, kecaman-kecaman. Oh ya zila boto pada dera. Bahkan baperi kodamana na sedang pahoho Yesus. So zila boto pada dera samasa bangawasi dula rua. Ani ada mege Yudas si tengah banua Kariota. Isofu le mengerti ia, le abot kepada dunia. Ada berada mau guna si bayi sama ya ira masa. Meleder so Yesu kera. Bama ada ba ifatengi sama ya ira. Sila te bula sai. Itulah ijangkau saya fefunya saya gitu tan. Sepanjang masa rugi ya ita mengkala. Apa ada we Yesu dan nifa nia situ pakai matongan.
Lalu ibisa ofeta keda mekhan. Ada ba ibegihan yang muni dosa sepanjang zaman sama hal dan ifaunia. Sila itu jangan bakai badede. Hadiah ya zino irai ifau irai Yesu betul tedera. Dadanya jangan bakai badedera. Tai lagi dania. Wadau puncak nia bangawasi 20 imane. Nalu dae ba aboto badedemi. Terjadi dari babaur dan nifahal. No taila dan nifahal megi sepanjang befaura ke Yesus ula zila mana aboto badedera. Tetapi taila menuso keragian yang muni aminula tema edaem orang maka dah bisa mati do atua dan nifahal Yesus. Inula tema gian yang muni. O atau ira zitu bali teolog si mane petero sozura isurania. Paulo sae oya si baizura isurania. Atau ira zino aboto badede taromali. Tobali ira sama hal satua-tua badar mali lo walang heda ber iter ni wa Yesu wa iha adudania da ezanga tua ya ira. Bairo dari la maina noto ua fi iniha tabiat ya sifat niha andre bagulidana alo sebagai olifu ngawal hade yang di Romo. Bahkan tua mana na idania la rubah hades tu bali mamahal. Bahiza ibe egekhe dagi eha andre Yesus Kristus. Baba masugi badedenya samati hade ya fefu jeno iwa Yesu. Fesugi badededa ena nota Romo daru mai lo balangi ba gereja ma ke ba PA agal si bay olifu ni ha ande berda moguna ke hasi hede badede sama sumasugi badede dan awal hadiah iya zino ifae ma lo balangi ba situasi da salwa da bay mane megi badai da zama haya ami bada fefu ba hori fasugi da zama sumasugi badede da adana tafalu aulo da bazil serhi so jihede hanya muni no ida isi bai baba mahal ya ita baba masugi badededa hadir darumai lo walangi sanan rasa baga muata bagi rera dede silatu bahedi baba mo ya ita baba malu serhi hanya muni lo tebule ifasugi badededa irogi mani maka daira maina tebai kasile bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kita hikmat yang sempurna. Da zameka da fatua. He balala behedi. Baba yami enoni. He balala halu goi. Baba yamu sama hal da onu bazekola. He baba yamu itu balik satua. He ba waria bosa balala halu. He hanya muni. Da zanga tua ya ita. Bermia ya zama hal silte bulu-bulu. Baba masugi badededa ba mahlis. Dari telu ramai na halu Yesu bawa ori minha keriswan. Si sara mige itolo zamati ke Yesu. Si dua iroroge zamati ke Yesu. Basi telu ifahal zamati ke Yesu. Yami banwa Yesu bawa ngasi baisi rancangan khotbah ba zimakadre. Bali angirenua ma tanda bangera-ngera so telu ngabala. Sara mahadre luo Pentakosta. Atau da ibisa ba to harge hanya muni badedenya samati. Tenga bena katima iya ba orida. Noto hena soya ba kabadededa. Izai sa sesi alo ba orida ira maina. Asese tabunu giha. Sara Tesalonika fazalima ngawasi lezio. Asese tau sitengaga batatan rawaisi iya. Matayo faza fele dua ngawas itu flasara yang kita mau falar dua base se tabusi de dunia efeso faza alfa ngawas te lumaf mahadre data ada bu ita bukan muata zima ta o sibai wa matergi si dua stu bali angirenua mata numa pangerang-erang no mege tau sisi hadiah i halugi hanya munia baba orangnya samati. Izai asese tarongo-rongo behede si maneda asese ibacandaan imane ihaluge hauda ini faruge hauda hamana hauda iramaina duhu wa
leto lalu menggunakan kedah kepekaan. Fani biniwi berdalinga nak medekia. Hizai. Betul ita bercanda tentang Roh Kudus. Bayar semana bebeda bang umat. Mana betul? Bereme leo masih lo walangi na soheda bang wasi geya. Tiba kata rawai si geya. Ada berdaya ramaina ya soheda bang mengilamai si bang apa lebih. Kalau tabusi dedegehan yang muni bang apa lebih dah. Tanda berbagai-bagai stel lu ramaina. Luar biasa lo geheha baba nolo dan ifahania. Abo drakura hoza mati si fafena, majemat si fafena, babang ibolo turia sungsod dede. Utarai Yerusalema, Yudaya, Samaria, iregi bote kitanu. Te do mana batora, bahkan irugi keda badan nihande ba Indonesia begofe jasu. Ada berdagi data anda kalau walangi, nalu te bula malu gehan ba gotalua gurahua zamati kata ba gotalua jemaat. Enaha lo walangi Roh Kudus beda zamataro gereja da faniha roh memecah belah, roh diabolos, roh gafeka, roh faniha, roh agamawi. Enal hanya muni dari roh zamatur gurahua zamati gereja da baba yang mengenuni. Ada goita dede enal ti alus si halu ani hama kedagingan. Bagota lo zamati. Ba si do halu ge baba mai halu tertera baba sumangenta keluar. Itu lo ita soaya badal maliat mangani. Manda sebaik tahu gelo lo balangima taromaliu zino farong bekhema bazmekhanre fasugi badade mahi visa ge hama dan yamuni yutarai metehare bagulidana baluo bedra kosenda tumaru ya badade nya samati oyai halu babondorog baba maha baba nulo ta inonimo irudi khema makhan yeso ay manda sawulu da saudara darah tede mabangamalu kebula tede masoy da dengan belu ya aga bawa nulu la bawa iman mande ko fanahia baina le tebulu ge hamu baina ifenui draga ge hamu ande soy ag sau hagel bola mo ande ama sau hagel ge hanya muni sino soba de mabah ya pengadul mande maka de saiga badal Yesus Kristo ya du shalom Yehova